Ole zanin chu Hailey Bieber chanchin in ngai thlatiang o aming takhi Hailey Bell win ania November ni somni pani sang kha zakwa somkwa paruka apianga apian na munhi Tucson Arizona USA ania Arizona hi model socialite media personality business woman ani kumsang ni sompali atanga tun thengin Justin Bieber nen kumsang ni sompari ta khan anin naya fa pakhat annei to boka apa hi Stephen Bell win ania actor ani boka Bell win unauzinga naupang ber ania anu hi kenya diodata Brazilian graphic designer ania pu iumir diodata anu lamame Brazilian musician anei boka apate hi Alec Bell win ani fit nga le inches riat asang ania samrong hi ukdeu leka amitrong hi a brown ani bok Hailey hi Tucson Arizona November sang ni somni pani kumsang khazakwa somkwa parukhan alopianga anu hi kenya diodata Brazilian graphic designer ania apak chu actor Stephen Bell win ani apu iumir diodata hi Brazilian musician ania aming hi Hailey's Comet Sap ani a modeling agency masaber chu Ford Models ania Tetlar Love Ville ID magazine ate alanga a commercial masaber chu Friends Connection tan ania winter sang ni sompalia khan aninlan ani October sang ni sompali khan top sop le Sonia Riquel tan ranawaya akal masabera December sang ni somni palia Love magazine tan thalak anei le bokani kum sang ni sompanga January American Vogue tan thalak aneya March 10 Vogue tan anei le a April Zelos magazine cover Lucky Blue Smith nen anlang dun le a sumithavek chuan L official Dutch edition le Underland American edition cover alanga Miss Vogue le W magazine apo alang telbok ani July sang ni song panga Ralph Lauren Edward Cody Simpson nen anlang duna October Tommy Hilfiger le Philip Plain tan ranawaya kal le bok January sang ni song paruka Ralph Lauren campaign aneya Korean Vogue tan thalak aneya Philip Plain le Tommy Hilfiger Spring Summer campaign atel le boka Self magazine alanga H&M commercial inlan le boka March sang ni som paruka IMG model sa aluta Maya Marie Claire cover Fresh Face di im ansoi Juna Mosit Notan Miranda Kerle Alessandra Ambrosia te Jordan Dante Chanel Imentenen Uncle Hawa Sumithavek chuan guest adverta anin lanchan book ani Summer sang ni somparuka UGG tan Roger Huntington Wheatley nen anthok don le a Joan Smalls nen Karl Lagerfeld Love from Paris line tan an Melman ani a Glamour magazine Italian Vogue alangbok September New York Fashion Week Tommy Hilfiger te Prabal Gurung te Jeremy Scott le Tory Burch te Matty Bovan tan akal le a London Shady Various Party akal boka Julian McDonald tan LFW akal le in Milan Fashion Week Dolls le Gabbana tan akal le a Paris Elisabeth tan Prabal Gurung Sport Ervata alang le a Guest Holiday Collection le Sas and Buy tan campaign anebok ani November sang ni som paruka Australian Harper Bazaar cover alang le a French ella atil le boka sang ni som pasaria Spanish Harper Bazaar cover zone Kota Jarena nen anlang dun le a British ella alang bok Fire Festival promotion video wa atila a lo chu charity apeti asoi March sang ni som pariata US El magazine alang le a September sang ni som pariata Siseido Trumbar Minerals Power of Good campaign na thalak man ania sang ni sompakwa Levigens Mail man anile ani sumdona le creative direction zone ni sompanga kumsang ni somni pania aming lai road mangin skincare brand adina March ni somthum pakha sang ni somni panga thleng khan kum khatchungin road hian US dollar million zani som patni alalut ani many somni paret khan EIF cosmetic in road hi US dollar billion khatin an leiti an puanga millions ruki apoisa fahin an peya millions ani ero EIF stock ania millions ani dangchu kumthum chunga a performance azirin pekbel tour ani dil sang ni somni panga chunga zofel base sei ania anjo filto Hailey Hirota Chief Creative Officer le Head of Innovation alani anga company panitan strategic beauty advisor ani bukang kumkwami ani lain sang ni panga khan achung tenen live in it
an usual suspect documentary alanga sangni pakwa apate Alec Baldwin bula Saturday Night Live anin lana sangni som pakata Cody Simpson On My Mind music video anin lan le bokani sangni som paruka Batis Gio Bikani Love to Love You Baby music video alang le bok October ni som ni panga sangni som panga Milana MTV Music Europe Music Award sangni som panga Biansa Baltile tinitempa tenen Mac Lemore le Ryan Lewis Downtown Best Music Video Award adon turtu an puan sakbok hei zo avan hau me tak zoni som pakwa sangni som paruka Toronto sangni som paruk iHeartRadio Much Music Video Award JJ Hadid nen Shawn Mendes live exhibition an puang le bok hei po hau meni ni sangni som pasari atang county BSO drop the mic method men nen host ania selep pali in rap battle an nei china sangni som ni thleng khan season 2 an ti chuaka season 3 an siam le donem ti siat alani lo sangni som paruka the daily edited nen handbag collection the Hailey edited an siama sumikum vek chuan UK pheikhok brand public design nen PDX SD HB an ti chuaka Australian brand model ko nen makeup collection an siam tur thu an puang bok sangni som pareta Hailey Bieber menghi simdon na atan trademark anei to naupan line classical ballet dancer ani china kumsom pani chung azira liampo atwarna sa thaile ani kumso paruk ani in model ani tazoka saptong baka Portuguese chong claim athiama anu lam Brazilian ani afang ani mai thai Hailey le Justin Bieber hi December sangni som panga thakhat anin suya January sangni som paruka anin thena June sangni som pariata anin rem le July sangni som pariata anin berema November sangni som pariata anin neito ti an puanga November sangni som pariata anin neito ti an puanga September som thum sangni som pakwa South Carolina in nei lomna voi ni na anei meni kwa kum sangni som ni palia Hailey na rai thu puanga August ni som ni pathum sangni som ni palia anfa pa pianga sangni som ni palia chuan pasal tenen Laguinta California an cheng bera ama chuan Canada Cambridge Ontario tuipui kam ina an cheng thing Hailey hi evangelical Christian ania church home apasal bekin ngeya anin khom thin World Mental Health Day sangni som nia Zobi den athlopa atira chuan Bernie Sanders athlop jok May sangni som ni pania Bench of Our Bodies campaign celeb za somruk dang tenen abortion right an thlop thu puangbok March ni som sangni som nia stroke ang symptom wangin damdoi ina dalu ania atu ka chhuali ania a YouTube channel Transient Ischemic Attack anaiti asoya achan chu patient for men ovel thinlung kharwang ania zai ani November sangni som ni pania ovaria bok April tiat velom ti asuya hetiang hevoi nik vel anei to April ni som ni sang ni som ni pathuma mental health chungchang asuya kumtira tangkan online Selena Gomez nen anin card chanchin dot awangin aril ru ahal le ani kum sang ni som pasar tanga sang ni som paret vel khan Shawn Mendes nen anin zui angin media an soina sa red carpet article dunin Met Gala tepo an khaldun ani kha masian pani hian thian tha kan ni ti in an soi tenga anin ngai zong tak tak MT official in an puangai lo zon sang ni som pareta Hailey le Justin anin ngai zon le tak awangin sonen anin zui lai chu anti top ta ani December sang ni som panga karni khat anin zuya Justin Bieber nen January sang ni som parukai nin then le June sang ni som pareta anin zui thalia July sang ni som pareta in zui le in September sang ni som paret khan New Year kota danang takin ani neya November sang ni som pareta mi puisia ta an puang zarta ani Selena Gomez nen an boina chungchang copy ti chungchang social media mitam takin Hailey hi Selena Gomez style tattoo le thil post dan a copy thin ti in an pu thin ma se hei mi pui ngei dan drill ru ania finfiana chiang taka umlova Hailey le Selena te pani hian anin kar thalo ti an soi ngai lo sangni somni pania Academy Museum gala thala dunin anin kwa hial ani kha drama umlo ti an lantir sangni somni pathum vel kan Hailey le Kylie Jenner ten Selena mitkau chungchang an deu so ang na ang deu video Instagram an post sa
kami awang khan media bayan tok na sa hle ani Selena le Kylie ten engma boina umlo ti in an soya Hailey pon Instagram story a midang ti ming chia thi ka thlop ngai lo ti na ron siak March sangni somni pathum khan Selena nge yin Hailey thlawanga hawa Hailey Bieber hian thi na vauna le ril rutina thei thil adonga hai hi ka thlop lo hle ti in a pose Hailey point lom thua soi le ta Selena Gomez la hi lawin la fill over thei in lak fill tumi ani mai Justin nen an open car boy na soyom ching celeb nupa an ni awangin anin trendon anin how ti vel media thang reng chin April sang hi somni pathuma Hailin a mental health a soi chuaka kumtira tang khan online na dot le mi rel na awangin karil ru a chaw hle ani ati Selena nen an chanchin dot awanga ator na sat thu asoya mase kumsang ni somni palia an fama saber an neya an patni anin kara tha thule anin mangai sia an lantir fo chen Justin point kanu pu hi ka best friend ani ti in a soi cheng an fa pamhing Jack Blues Bieber ania kumsang ni somni pali August ni somni pathuma apianga Hailey le Justin te celeb anni awangin an sensin hi athang do le a tamso khi chu mi rele ngai lam mai ane an mani ngei na an kar thu le an na tho dan ya poimo bera tuna chuan chung kwa dinin an hlim tlang hle a Hailey po sum don na a hlotling viau ani Selena Gomez fans chenkatin Hailey Bieber an huat na chan hi thil che sang anin zum khom wang ania atam jok chu social media ngai dan le thil thleng pal te atanga in tan ania public a shit to chin kan non sei so yang Justin Bieber wang ex le tuna anupui Justin Bieber hi Selena Gomez nen kumsang ni somatanga sang ni somparet in kara anin zui na sa a Selena ti in an la hle ani kha anin chenhu rei lo te a Hailey nen anin nei tamai kha Selena fans tam takin an pom thiam lo ani June sang ni sompariata Hailey le Justin anin ngai zong le a July sang ni sompariata anin beram khala kumria chungve Selena nen in trend ni le anom reng nuwa thlani lek chungin Hailey anei ta kha aman mo lutuk te nan soi fans ten Hailey hian Selena ta tu omna mun akopi Selena thomno ha kang a ha Selena cooking so ming Selena plus chef ang de who's in my bathroom asiam Selena ngei nat anti hei fin fiana umlova in angpal po ani thai mase fan sil ruwa chuan zui reng anga an ngai in angpal thleng tura chuan atam ve ma zel ani nau pan line Hailey hian Twitter Selena le Justin chungchang tweet ve china team Selena ani thu te Selena angi sanjia asoite mase Justin nen anin melo atina ten hai chuak le alo en thachar ti an soi Selena fans te hian Hailey home record ti an pu china mase Justin le Selena hi March sangni sompariata anin trend to a Hailey nen June sangni sompariata anin ngai zong thale chau ani alelama Hailey fans te hian Selena hi move on thailo ti in an pu ve bok Selena fans ten a copy anti chan tlem te hunin nei lutuk thelinang Selena in G tatu achut nu lok sangni sompanga khan Hailey G tatu achuve J hi Grace tina ania Selena in G hi aunau nu Gracie emo gospel tina ani thung cooking show he chochunga pokan soi joy to kha Selena in Selena chef sangni somni ati chu nu loka Hailey who's in my bathroom sangni somni pata ati chuak vele a concept ain ang lona in chauka a celebrities thil siam ti chu in ang ve thau ani Selena sangni sompanga semol la fasak nu lokan Hailey apasal Justin hena semol love ti thuziak necklace apresena Selena in I'm a rare beauty ti in a brand apwa alaminga ni bok emeno lokhian Hailey I'm not a regular wave I'm a rare wave ti in a caption vele ngala Selena in kindness campaign warlain Hailey pon bikain ti post war vele ani kha Selena in samatan toy nu lokhan Hailey na tan toy veya arong point ang oversized blazer baseball cap gold jewelry minimal lutuk an style hi anin ang vew ani Hailey fans ten an soi dam celeb ten in ang vek kumsang ni som parwatanga sang ni som ni palichung khan clean curl aesthetic glazed donut skin slick back bun hi celeb song in anwara Hailey chewina tibiglo bela hedit Kendall Jenner le Kylie Jenner te pon anti veka chuwangin Hailey bikina a copy anti hi chu dot ani midang po huam tel vek anti nupan ni nu chon Justin du song ala athil ngei na song a chiang per tu ania semolaf necklace tikha Justin tan lewati ani atibok
Hailey hian Selena angai sang train ti chu an puma kum sang ri som pani vel khan team Selena ani thu atuai hial train ring chuan kan ngei san zong te ti dan na lo copy he ol ve ve ani amani pani hian in copy ti hian pha ve ve Selena puin ka holowa nuam ka ti pui zok atito social media hian thilte thamte po atilian ma em thil inang pal ruam man na anga achuak vek thei thil inang pal po ruam man na anga achuak vek thei ama ero chu in ang pal turata chuan a thleng tam ve ma temte chuan a lo copy ve te po ani deuh thei kha kha chu in ngei dan ani